mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyamabuye hari umugabo w'imyaka isaga 53 y'amavuko ukekwaho icyaha cyo kwica umugore we no mu kigero cy'imyaka 27 y'amavuko. Byagenze gute ngo ubundi uwo mugabo yice umugore we? Ari ku itariki zisanga 24 z'ukwezi kwa gatanu 2026 nibwo uyu mugabo yaje gusanga umugore we ari mu kabari ari kumwe n'abandi bagabo barimo banywa inzoga. Uyu mugabo aza gutaha arabyihorera ndetse bunakiye bwaho arabireka. Uyu mugore abwira umugabo yuko ari mushuti yari agiye kumugurira agacupa birangira agiye kugasoma. Uyu mugabo ko yagomezaga avuga yuko ari mushuti yamuguriye agacupa agiye kugasoma, akomeza uyu mugabo arakara. Ku iki gicamunsi nibwo yaje gukora ibidasanzwe birangira uyu mugore we amufashe amukata umutwe ndetse amwica urupfu rw'agashinyaguro. Uyu mugabo w'imyaka 53 y'amavuko arangije gutabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB akurikiranwe icyaha cyo kwica umugore w'imyaka 27 y'amavuko. Bari bafitanye umwana umwe nawe uri mu kigero cy'imyaka 4 y'amavuko, dore ko uyu mwana amusigiraga se, ise ari nawe wamwitagaho. Rero papa w'uyu mwana yaje kwica nyina kuri iki gicamunsi amwica urupfu rubi cyane. Magingo anga uyu mugabo yarangije gutabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Uyu mwana w'imyaka 4 yashyikirijwe umuryango wabo wo kwa nyirakuru kugira ngo bakomeze bamurere banamwitaho. Ubuyobozi bwavuze ko bugomba gutanga ubufasha uyu mwana akajya abonera amata ku gihe, kandi ikindi uwo muryango wese woherezwamo uyu mwana wahise ujya kuri gahunda y'abantu bazabona inka muri gahunda ya gira inka munyarwanda. Uyu mugabo rero avuga yuko kugira ngo yice umugore we niwe yabiteye. Yari amaze icyumweru cyose agenda arara mu kabari aza yasinze yirirwa asambana n'abagabo. Birangira rero umugabo amufashe, birangira kwihangana byanze, birangira amwivuganye, birangira amukubise umupanga, birangira izosi arigurukije, ariko yemera icyaha akanagisabira imbabazi. Abaturage bavuga yuko uyu mugabo ari inyamaswa n'ubuzima busanzwe, yahoraga ari umugome kandi yashyamiranaga na bagenzi be. Bavuga yuko rero uyu mugabo yakatirwa igifungo cy'urupfu cyangwa agakatirwa icya burundu bitewe n'umugore we yishe akamwica amukase umutwe. Ishami ry'ubugenzacyaha ryamutaye muri yombi igihe cyo kumuhamya icyaha ndetse cyaranakiyemera, bivuze ngo azakatirwa igifungo cya burundu kitagabanyirizwa ibihano. Abaturage bari mu gahinda n'amarira, bavuga yuko uwo mugabo ari inyamaswa yakoraga n'ibikorwa bitemewe n'amategeko. Yacukuraga amabuye mu buryo butemewe n'amategeko akajya kuyacuruza mu mujyi wa Kigali ngo mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima, ngo nawe yajyanaga ayo mabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Polisi igize kumufatira Nyabugogo iramufunga amezi 3, baza kumurekura n'ubundi agarutse akomeza ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bwo gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Abaturage bavuga yuko abantu bagabo iyo bagiye gucukura amabuye y'agaciro baba bafite intwaro ndetse biremye mu gatsiko. Umuntu wese wagize yaba ari umuyobozi bagahangana nawe bakamurwanya, bakaba banamutema, dore ko n'abanyerondo batikoza abantu bagabo babaga bagiye gucukura amabuye y'agaciro. Magingo anga rero kamubayeho, ni ukuvuga ngo agiye gukatirwa icya burundu bitewe n'icyaha yakoze cyo kwica umugore we kandi yabigambiriye. Uyu mugabo rero abaturage bavuga yuko ari inyamaswa kandi akora n'ibikorwa bitemewe n'amategeko. Urumva ko gucukura amabuye y'agaciro ni ibintu bitemewe n'amategeko, bityo natabwe muri yombi ahane akurikiranweho ibyaha ari gushinjwa. Magingo anga uyu mugabo yashyikirijwe ishami ry'ubugenzacyaha RIB ry'umurenge wa Nyamabuye. Ubu ngubu niho ari guhatwa ibibazo, yemera icyaha agasaba imbabazi, akavuga ko yishe umugore we w'imyaka 27 y'amavuko. Yongera kuvuga ko nawe afite imyaka 53 ndetse uyu mukobwa yari yaramukundiye ko yakoraga cyane kandi yari afite amafaranga. Urumva ko yashatse umukobwa ukiri mutonya 27 na 53. Urumva yuko yashatse ari umusaza, uyu mukobwa nawe ashaka akiri muto. Urupfu rw'uno mukobwa rwarishije abanyarwanda benshi cyane. Bo mu muryango wa nyakwigendera bari mu gahinda n'amarira, nubwo inzego z'ubuyobozi zemeye yuko uyu mwana azafashwa akazajya abonerwa amata ku gihe, akahita ajya no ku rutonde rw'abantu bazahabwa gahunda ya gira inka munyarwanda, nawe akaba azabona inka kugira ngo izajye ikamwa aka kana kabone amata, ndetse n'umuryango uzagakomokaho nawo uzabe ufite inka kugira ngo iterambere ryabo rirusheho kwiyongera. Ibi ngibi rero nibyo byabereye mu murenge wa Nyamabuye mu karere ka Muhanga. Ni ibi byarishije abaturage, bibabaza abantu benshi, abandi bifata ku munwa. Iyi nkuru benshi bayumvise barize, abandi bifata ku munwa.
umuyobozi w'akagari umuyobozi w'umurenge wa Nyamabuye asobanurira itangazamakuru avuga yuko umusore yarangije gufatwa yatawe muri yombi, bityo rero ibikurikiweho ni ukumukatira no kumucira urubanza. Ni Kidasamura TV Rwanda mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyamabuye. Reka nongere mbifurize Imana